Kitabu cha Hosea mrengo ni wa kwanza. Riri ndo neno la Bwana lilomzira Hosea mwana Beri. Neno riri ramzira wakati wa kutawala kwa Uzia, Jotamu, Ahazi na Hezekia, atawala Juda, na wakati wa Jeroboamu mwana wa Joashi, mtawala wa Israeli. Bwana alianza kuna na Hosea mwamba, endoka hale malaya akale mcheo, na ana umalaya makalea nao. Mana ntina henda umalaya ubomu kumrisha Bwana. Bai Hosea achenda mhala Gomeri ngona Dibulaimu. Gomeri akifunga mimba kimshalira mtana. Wana kingwamba, muhe Jezreeli, mana kavindato abule, nderiza nyumbaje huko uchwa mila sa Jezreeli, na kuhusisa kama rota wala nyumba Israeli. Siku hiyo ndari nonga jeshira Israeli kaiza detera Jezreeli. Kujona Gomeri akifunga mimba, kahera kijala msichana. Bwana kimwamba Hosea, muhe doruhama, kwani sindaone rambazi kaere nyumba ya Israeli kiza sinda samehe bule. Lendaone rambazi nyumba ya Juda, na mimi Bwana Mlungu wao ndeyokola bila kuhumira maha mishu farasi edu ahirika farasi. Gomeri arahumri kisa loruhama na kifunga mimba kahera kijala mtana. Bwana kimwamba muhelo ami, mana nini kama watu wangu, na mimi si Mlungu wenu bule. Elakize hesabu yana Israeli ndakala zahere msanga wa pwani. Riyo kahanadi mae kupima, hedu kuutala. Na hoha tumariho amba kama watu wangu hahoma ndaifa. Ana kilo Mlungu ariye moyo, atoa Juda na atoa Israeli mandagwira na masagule kilongozi mwenga. Na mandambola kula yo insiyo, mana usiku ya Jezreeli ndakala ni siku bomu.